A ta alofa ma whawheloa ele, ta e fōu le alofa ma lenga leo le tātou tua. Whai ona tātou tue wheloa i ele nei aso. Ia ale lana pule wa fua ina le soifua ma leola. O tātou tue ta pa ia lunga o peaunga ngalu o le tātou wala ata le klopo. A wala tātou po kalame o le leo le whaotanga. Ia wha manua le tātou loto ma whaaftaia le alofa. Ia wala na pule le ua whapena na tātou wheloa iai le nei vanga le aso. Pa malor fulau, malor fulau nsai. Ia manatolo whapena na iai langa le leima le file e mua le tātou atua. I le nei aso i whi au matute pe ona whenga iai. Mai seo tātou iai le whai unga fwoi o le nei vai aso. Ia o loo mawalunga pēla na tau singa i lo tau se fwoi ama so mātou wola. Natu le nei aso ia le ua tātou toe wheloa ai. Ia awale tātou po kalame pe ona tui nātu o le leo le whautanga. O le vaenga lona tolsu matasi leo le ua tātou iai. Ia a o wha pe nao na iai tātou wholaunga i lona tolu o masina o le leiti tausanga o lo tātou iai. Vi ia le alofa malanga leo le ri. I lana tausinga malana whaamanianga. Ia manatu lawa le nei aso. Ia mi fo ima tu mau ia te ia le vi inga ma le whaafutai, whaatalofa. Sunga whaatonu, sunga le inga ia preta ma whatua whapea whanu fo ialo ma lor fulau lau sunga le whaatonu le poklame. Au auna le atua lo whapea nana te talo ia manuia nei aso. Ia aile nama la inga le tapo inga ona itua asinsina i maota malawa. Maise te whaatalofa atu le lewanga o tai au le tātou paanga i lungo le Facebook Live, e whapea whali YouTube channel. Ma so se vaenga le nei atunu, New Zealand sa mua ma le laulangi atoa, ia mwhoi tātou mafuta i lungo peango le ngalo le tātou pokalame, ia mese le moli mawino le fionga le atua. Ma lor fulau malolo nsai, ia le atua, ia le na tausinga lo Josefu, ma so mātou wola, le o tātou tau nuk mai i le nei vaenga o le vaiaso. Tātou te patupatia elo nanga le lei. Ia, manatu ai le netai au, ia, lea wila a tātou whaasoa, mo tātou tātala noa, i le lei ma le matango fio tātou ori, upu, ala tātou amata se talo, lo mātou tamai o le langi, whaafutai tele, e ala le soifua ma le ola wai fuai lau whanau mau, au nu mau tangata, lau whamonianga nei aso, a matalia tiuta ma whaibu mga whaafutai atu lo mātou ori. Wawa e ta ina mai mātou toi wheiloa i lungo o a wala so ta inga pe o na mātou whaongai mōli mau wali tala le lei. Whaafutai tele i awanoa, whamanuia lau ona whaatonu ma whatua whapea whanu fo iaro, pea fwoi le pa ia mawalunga o le paanga ma woma e masani au na le atua lo lātou nono manu mo le nei aso. Ia wase manuia o tangata, pea fwoi tapo inga maua na itu asisina. Ia tuta mawhaiwa whenga iso mātou atunu i tono nei atunu atasi Samoa. Ia maso se tafa le laulangi ia lo whapea nara papa awai lātou i le lofa malanga leo lau whiu whamanuia. Tala mai lau whamanianga lau upu la mātou whalonglongo. Lau tele ina ia te mātou se loto se anganga e leo mautanu pea i le nei vai tau o le soifuanga malana sa ilinga malana whiwhiringa a o lau upu te whamanatu pea ia te mātou. Awale soifua manuia o tangata ma le ola whaatuatua atili lau whiu i le nei o langa mātou iai. Ina ia manu malo ina whiriwhiringa ma ia tonu o lātou manatu ma ia lātou whaamautu ina i o lātou loto lo lātou whiriwhiringa le lei e manu malo ai le ola ma le manuia e whaavaua lau whiu ia whaamanuia lau whiu lau upu. Ma e a fo i le viinga matu maulau fia ono Yesu. Amene, ma amene. Ia, rā tātou whanongongo mas i le whiong pa ia tātou atua, na walunga ngāle tātou au tū. O le ione alo mta pa suma fitu whai patop, tāse asa whai tau o te fia tala noai. A le te le ma le onga ma le tāua o le whai tau. O lo mai ese whi au wha manatu o le wha aola mo i tātou uma, e le wha apito au ngawha, le pokalame po le ngaluenga le nei aso. Na o se ngaluenga po se lotu po se tangata. Le o tangata uma le whapena ona iai le whamoe o le nei aso. Ia whafonga mea whiang pa i o tātou atua. Ioane mta pa suma fitu, tolu whai upu.
whaitau, lau whaitauina, o le ola e whaavavau fo le nei, ia la tau loa oele atua moni to tas, a toa male ua e awina mai, o Yesu ke viso lea, se i toi whaafonga tasi mai a, o le ola e whaavavau fo lea, le nei, ia i la tau i loa le atua moni e to tas, a toa male ua e awina mai, o Yesu ke viso lea, whamaria mai le atua lana upu, whai taunga whingpai o tātou whalonglongo ai, ia te tala mai e hia le langi, le whaalinga o lona whinangalo mo i tātou. O le whai upu le toru, o lo au mai e ile whi au po le tasi o vaenga tā ua o lana tatalo, rai ngai whai punga suma, tāpa suma fitu. O vaenga i o te whia tala noa i le hasole nei, o le whaata ua ina po le toi whaamanatu ina, e le nao e whaola ina, ai te tauna e loa ina, whaamauti noa le leilo loto, le winga ma le whaamoe moe o lou i loa ina o le whaoletanga, o le atua whaatasi ma lo nalo. Lena e whaafonga ma e whaalongolongo ai, a au whaitaunga ia, o lana tatalo le au mai ere whai upu lea, e whaamatala ai, whapewheo na tātou, ma wale ola e whaavau, o le whaamatalanga lea, me ua tau manino mai e Yesu i nei, mai e Yesu i nei, e ala i le iloaina o le atua, le tamalawa ia, e ala i lo naalo o Yesu ke wiso, pe a tātou tau atu a tātou ang sala, maliliu ese mai ai, o le alofa o ke wiso, o le a nofo i te tonu a te tātou, e ala i le ngangapa ia, na te wha i loa ia te oe, wha manatu ia te, na te tatala ina mai a te tātou, le malama lama le tātou te tala noa i langa o le tau te tala noa i le so, wha malama lama ina, le winga o le atua ia te oe, ma le malama lama o le atua, e winga i le whaola tanga le tātou te pese ai, o te leo temi tātou te pese aling, i le whaola ina, whaola tanga, o tātou whaola ina, so o fesili o la e le winga, le ase tā, o le ase me o te tonu, ia le mana i le tātou tala noa i si whai tau lea, o lo o whaamanatu mai e Yesu vaenga tau lea, ua whaamatala ina Yesu le ola e whaavau whaapea, ua la tau lo oele atua moni e toi tasi, aunga ngā le whaamoe moe le so, ma le auna le tai au, o lou i loa ina ma lou malamlama ina, o le atua toi tasi lua, ma Yesu ke viso, o le na awina mai, ma whaamamafa atu ai, o le ola moni e maua i le iloa ina, ma le iai o se maftanga wawalalata ma le atua, whaatasi ma lo naalo o Yesu ke viso. Tato wola isi i tatu tala noa le context tu si pole tala angal tu si fai mai le whamatalanga o le vaenga nei. O le nei fai upu, o se vaenga o le tatalo a Yesu whaafai taulanga. Sili le mata upu le nei e se furma fitu, lea na ia tatalo ai mo ona so, mai lātou o e tonu ina ia lātou malama atili i le finangalo o le atua, whaatasi malena awina mai o Yesu ke viso o ia lava lea o lo whamanatu iai. Le vaenga le ina ia i loa ma ia whapea na ona malama ele na ona ia lātou ele ina ia tau loto o le whaola ina. A ia i loa po le ale winga, a le a fo i le whamatalanga, a le aso na tāua i le soifuanga lo iai, ma le tātou tāpenanga, ma le tātou savalinga, ai maisa le tātou iai le lalolangi le nei. Na lei ona whetalai ma whaamanatu Yesu lan te talo. Mela ia o lo i te tonu le whai upule tonu, o lo te fia whamalosi atili le so, ma mai ese whi au whaamanatu ia te tātou. E lenga ina ia tātou tau loto o tātou whaola, a e ta tau on tātou manama. Le ale winga o le whaola tanga lea. O le winga la le tātou o tātou tano, memo mua, o le whaamatala na matapule, e su fitu a alo whai pule tonu, memo mua, o le winga o le upu i loa, knowing, o le upu e leni o lo whaamatala ki noso, o lo whaamatala mai e, o le upu, o le winga, o lona winga, o le loloto, o le malama, o le vaenga mua la le tala no ai, le fionga le atu po le whai upu lea, whaamatala mai le winga o lowi loa,
ia matua tele se taimi e te malama ai ia te oele malama lea. Ma e iloa whaatasi ma se mafutanga wavala lata i le whaatua ina o le mea lea e winga lau tau tinonga o Yesu Keriso le atua ta maa whaatasi ma o le vaengas mua le tala noa i le tatou whai upu le po le mata upu le nei aso. So e ta tauna lo loto lo wiloa. E ta tauna matua i tele so wiloa i le malama lea o le winga le upu lea pe a whai lea. Pe a whaile na e iaise lua mafutanga, pe a whai e iaise lua mafutanga o le tāuala, ma le au ngā, ma le loloto, o le iaio se lua mafutanga wāwala lata, mai, ma le atua, ma lou whaatua ina, o le atua lea, e ala i lou i loa ina, e ma whai e ona e maula una malama maanga le na, o le si vahenga le tala noa i, o lo whaapenana whaamanatu mai i le tātou tusilawe, o le vaenga le whamai, o le loloto o le tūlanga o le mafutanga wāwalata e ui lava ina whaala ina tātou i le alofa tūnoa e ala i le whaatuatua a e le o ngā luenga. O le whaala ina maila o tātou i le whaatuatua e sili atu na i lo le mali lienga. Mali lienga ma whaale mafau ini mali lienga se lua poni mafutanga se lua ua mali lia whaatasi. O le vaenga sili la lea na whaatau o le vaenga mōmō lea. Whai mai o le loloto o le lua mafutanga le e ali mai e iei le lua mafutanga wāwala lata. O na mawhaila ia, o na e loa ina le atua lea whaatasi ma Yesu Keriso e tusa ma le vala awina o loo tātou ngā ngana i peia sa uma o au a whaola ina. O au au talia ina Yesu e whai mali mwhaola. O lea lai whaamatala i tātou mta upu ma tātou tusi le tai au nei ma le whai upu le tātou tano. So e ta tau na tātou lope o na whaamatala le upu e leni. E kai pe o na whai loa atu kinoso. O le whaamatala ina e ta tau o na lo loto lo wiloa. Lua e ta tau na ese lua mafutanga wawala lata. Tolu, ta tau na e loa po o ai le tangata na. Le atua le tātou tano, e te tauna e loa le atua. Ma Yesu Keriso le alifa aola. Ona e loa lola ia, o le vaenga lea, ona maua le tātou le atoanga o le mele tala noere whiong pa ia le atua. Whai mai le tala tu se e fesola atua ma tau pue lua. A olona whai upunga e wadu. Awa o le alofa tūno, ua whaola ina i o tau. I le whaatuatua e le mai ate o tau fuile a o le mea ua fua e fuaina mai le atua fesili o ai whawhiana tātou loa le tātou mafutanga lea whawhiana tātou maua le nā whawhiana o malama le atua ma le whaolatanga mai Yesu Keriso lea o le vaenga mua le tala noa le tātou mtau pika kaunga matua i lo loto o lo walu tele te tonu o ingae keilo a koa mai a le whaavae mau o le tātou mata upu le whaoletanga e te iloa ai le atua ma le tātou mafutanga wāwala lata maia e ala ia Yesu Keriso. Ma le moe lea iai e awai o na tātou peo le mea ngā lenga na toi manatu Yesu lang tatalo i launa tamai iloa i lau so le tā ua tele le mea nei ia e awane ina o na tautala i le upu ma le ngangana a ia lātou ia lo loto le alu le tangata sa ili po le winga le mea po le ale tāua le afo ile me tupu ai pe a whai e maua ato atoa ne nama futanga wawala la talanga tāua na pe ona whamatala mai pe mai tala tusa a Iakopo a lona whai upunga e lua sa funma le iwa o lo whamanatu mai a te tatu Iakopo mta upu e lua se fulu maleiva fe mai ua tali tonu e toa tasi lava le atua ua le lei lava lea ua tali tonu foi te moni ua la tau te mu loa ke mongi malama lama iai ma fua onga ke mu ke mongi langa ila ko ke loa le atua o le mefo ile leu na i e tātou le au whaola inga ma le au whatua atua so e te tauanga lo loto lo walu te tonu sa ilipo le alea whaamatalanga le alfo nga lenga wala au Yesu ma te talo ina ia whaamanatu le whiau mai o le ole whaavavau fole nei
ia la tau I loa oe le atua. Awa aka ko wonge ka ko kikilo tele o tangata. Tele fo o tato. E pe moanga ngana le upu wa o whaalaina, wa o loa. Alfesili, wa ai loa le mafuanga. O ai le ata le tala noai. O le ase vaenga ta ua o lo i tonu. Leo tamu whai tala. O le mana onga le li ina i loa le au so. Ia sili o na lato I loa le atua. Le ala whainga lenga wha. Manatu mtapu e te tau ona lo loto le alu I te tonu e te loa ai. O le tele lo sa ili ma le lo loto lo I loa. E o ia te oile nga tete. Langa wa iele maftanga babala lata. E te whai tete ai tātou me whai. E te ola I se olanga matau ma se olanga hawa I le atua aisa. Langa leua e loa. E lolo I o oe tangata whao. O fua maila ia. Le tangata whao la inga. O le fua o le loto. Whape nana I le matau. O le ngatete. O le ava. A wafo I leua. Loa langa I lo loto lo sa ilima e loa ai le tangata lo whapenana tamu whai lua e te malama lama ai e winga I le li o Yesu ke wiso. Waenga luna lua, whamele tala tuspaia, e tasi le atua moni. Tasi le vaenga ta ua o le mata upu e te tauna tātou wawaie. Ma whataua ina I tātou. Ina ia tu maulo tātou tatonunga. Wai ese fo ilo tātou lo. Awa ye fo ma me whapi atu iai. Ma fo angala ia na inga tupu le mele. O le tele o le tātou. Tei me whaalongo longo maao mai meia. O na suia ilo le tātou. A o le lava lo tei me lo roto lo walu tutonu. E te loa ai. Le māneia le lua maftanga wāwala latalea. Tātou te loa ai. Le atua moni e le mawhainga ka kou maua mei ni mea e iwan ka kou ue whaalonglong ai sili lava le mele mana o Yesu ia lava se taimi e alu ele tangata te tonu sa ili ina ia loloto lana tapenanga ma ia ona I loa e ala le la maftanga wavala lata e le ino se mena ia tupulo tato le mele whaalonglong o e mawhai e lau whaalongo ona mai isi taitonunga ese mai ma le mele o tato te ilua ua whamanatu mai tasi ale atua e moni lava. Ua whainoa mai e Yesu le tama o ia o le atua moni e toa tasi mai ese mamao manisi atua whai ina atua e lo whape nana tapu ai nisi. E ese mamao mai lena e le tutusa. E tu matila lava le atua le tātou te. E le mawhailana o e uloa ma e iloa ma e sila fia ina pe a whai. E ngata le tātou loa I le upu whaolaina. E le aiso o taimi e te alu e tonu su e pe whape I le tangat le atua lea. Pe whape I lona matautia, pe whape I lona mamana ma lona sisi ese. Wangana, ua matua I lo loto lo walu sa ili ai, ma lava le lua maftanga. Wanga ta wane elena una wa Yesu. Ia I loa e tangata pe o lanta talo. O le wanga lona tolu inga o Yesu ke wiso, lena e awina mai. O le si vaenga lona lua na, o le si vala na o le mtaupu. O le faa mala maina, o ia I tangata. O lona momo onga lea na ia na unawai, ia I loa le au so, le atua na awina mai, faa tasi mai ia ilea. Fai mai le vaenga lea, o loo fai loa mai ele, mai ele matafa yoi a Yesu, o le na awina mai ele tama, o loo faa manino mai ele faa manino mai ele au faa tasi o ila ua, e pei ona mafuta faa tasi o tangata e to'olua. Fai mai le faa matalanga le vaenga le lon toru, o loo faa matala mai ei, o ni vaenga selua, o ni vaenga selua, o loo faa penana au faa tasi I se mea tasi, ma se manatu e tasi, ma se faa moe e tasi, o lea nau iai, ma le faa moe atoa, e ala le ngai o inga mana longa nganga longa lue mai pele taimile nei, tau mawhaia ia tu fatasia umala ngona lea, ia tasi le loto ma manatu tangata, I le upo le faa le tanga, le ngata ia I loa le atua lea, le ta ma lua, ia malama lama le relationship,
le atua malona alo na awina mai ei o ia i le laulangi le nei. Malana mata whaioi pe wha pe whea, po le ale mea tupu, po le alo na winga, pe a whai e te malama lama ia Yesu Keriso, o le awala tonua na tātou i le manuia lea. E whape nā ona mawhai ona e loa le atua, e ka kaunga lava fo se taimi, e te loa ai Yesu Keriso, ana whai mai tala mtapu suma wha, tu se yone, e le sa o atu se tasi le tama, pe a e le ui a te ia, o le vaenga lunga lua la o le pokalame po le mata upu tai aone, e ta tau so o se tangata whaolaina, whaatua, ona e malama o aia, o le hale taua, o le a foi le ma, le a foi lona, lo loto ma le onga, o le me tupu mai pe a fai e te iloanga ia. Leta ma fai le mata upu mata fai e fai loina. Le vaenga le alona lua. O se vaenga e le ma fai na SLS. O se vaenga tu faatasi. O le fina ngalo le tama faatino le atali. O le me faapena na fai le atali. O le mea na mai loto lon tama. Nia le fa manatu mai. O se vaenga taua. Tele le na. E au ai ona tātou I loaina ma whaataunuina. I to tonu o lo tātou loto I whale whaakewisiano le tātou te whaapenana pisa ai le tele o taimi o te whaolaina o rukanga kewisiano. O le ale le wingo le mea. A leo tātou wawa ai e. So on me momo e te tauna lo loto lo I loa o le lua o le atua ma le lua maftanga e wawa lata te tau ona e I mana malama. La langa fa mere tala ya kopo la toya. Ngalai o nga makwa I keke mu ke mongi masata. Langa makwa I lo le la tau le atua le na. O le atala ngare o le tete mu o le fa matala mai e lo le e anga le anga ngei le matau ti o le atua o le fa moi foi la. O le fe au ma le matata mta upu tayo. So o lo le ma le lo loto lo. E tupu mai e te oele le matau o le ava I au mea fai malou ma ngā tete fai se mea langa e te iloa le leile lua mafta. Ngā vai e loa kua iloa le nganga le lako I unga pea o le kaimi pea a fai e tau le matau tia o le atua le na. Au kako ki kilo e. Fai ngofia ia le kako I te lo tangata. Ma ea wo whaalo inga o maa ngaia le lei mea uma. O le fesili, o e loa le lo loto, o le tangata, o le atua mamana ma le atua matautia lea. Ma fai e o na o ia te oise le matau lepe a fai e whape nana e tātou soifu ma ola I le nila langi I mātua leanga. Na ma fai le e te oe o na e soifua se o langa matau ma se nga tete e fua foi me fai, nanga foi e te malamalama. Eva ela mo tangata fo e matua papa o le to fa ele ia se maftanga a o nga fai me failo a o nga lu fai le me lo to e faila fa aisa da fo ele ise ele o yai le lo loto lo nai lo le atua o mai ise mata ia te ia nga tete ia nga me fai ma lo fai le atua ma fa pena ona alofa ilena awina mai talia ina e tātou le whaaletanga male ngā luenga sa fai e o ia te oi e te ngā lue ai se o langa matau ma se ava ma se ngā tete e te whai ai mea umai sea yanga leo stangata o le matua inga keke nganga leanga ma te moni le lantou whaalongo ai ma lantou anga wana tolu ai o mea tātou wape e whaata alonga I vai le langona lea ai vai o le mere le tala no le whionga pa ia le atua o le si vaenga le la tātou o I wheme o le afianga o le afianga la le mana o mia Yesu le mafuanga te tau e ona mloloto lo wiloa. Mumua, o le ola whaavau, e le na o se o langa, e le ngata, ai o le maftanga ma le atua e amata I le nei o langa I aso ta itasi e te ala e te ao ma o maua le nei aso. E whaape nā o na whaamanatu mai, o se maftanga wavala lata lea, o lou amataina I aso uma, taimi uma, e te maua I le ola mai, e lena o se o langa e whape nana e
e ola ai ma sani e na I lo o langa ia so uma. Ai whai maile whamatalanga. E le ngata e se o langa ai o se maftanga ma le atua e a mata I le taimile nei. Taimi umalawa te ala ai e te rua mafuta ilea. Te tala noa. Te whaaftai. Te whaamanua. Wa mo tangata whaingaluenga. E le misi le aso e le whaingaluenga. Ai o se upu le alu e wala au I le atua whaaftai. Ngā kua e whanunga alu noa. Aisea. E le se maftanga. I le olanga. Le mai le ri le ola, mai le malosi, e whapenana whaatanu ai le se. Ma fuanga sea, e le o iai a te oe, le o iai a te au. Le vaenga ta ua le tala noa Iesu, e wha manatu a te tātou. O le olanga e wha vau, e le na o se olanga masani. E le o na se olanga ala e fua alo, wha atino au tiu te mo whaiva. A o se olanga e whapenana atangia mai ai, o lo o iai le lua maftanga. Te lua tala noa, te lua whapenana e mafutala na upu o te tatalo o le winga na o le whaolatanga o le tangata o le upu whaongaina whaolatanga o le iai o le maftanga maia lua o le malama le nei mai le atua mai Yesu o le kilea o le manuia o le ola e whaavau lua o le malama o lo tala noa I loa le lei o le malama lo fa matala mai o lo iloa ina le o le tangata I le lua maftanga ma lo iloa ina o le metau na fai ma lo iloa ina o le tu ma le anga fa keresiano pe fa aulaina I le mea te tau ona e faya o lea te tau na e faya le lua maftanga e te iloa ai le atua malona fina ngalo I le nei aso. E te malama I le mea ia te ia e au mai a te oe e whapena ona te itaina I tātou I le nei aso. Tolu o lo whapena na whamatala I le nei whai upu o le wala awina ia sa ili atu I le loloto o le maftanga wala lata ma le atuma Iesu a le na o le talitonu I ai. Vaenga luna tolu o lo whamanatu mai a te tātou. E tā ua tele ia te tātou, lo tātou vaenga leo le sa ili. Tātou sa ili, I se mafutanga wa walata, e te tau ona lota peuna whai atu lena tātou talanoi. E halanga mo mia le menei, ma tā ua ia tātou li tātou wo te tonu I le loroto lea, kou tipa, e te ilo ai, ia mea loroto lona fina ngalu. E le ma whenka kako wakulunga papau, au mai, mea whapenana ei, mo le hia taal taine lo loto, o le hia ngai whapenana mai moanga e nau e tangata, o le hia taal taine, kama fwoi e rela kua, mai papau, e le umia e whapenana, e le malia, e le o tu ainga, a le lo loto lo walu, e te maua mailenga nea, o le mea leilo na fina ngalo, e te sa ili atu foi, ma e maua ina, le lo loto na le mana umia, whai mai le ngata, o le maftanga wawala lata ma le atua, ma lona alo o Iesu Keriso, ai leo na o lo tari tonu iai. Ma whainga e karikongu, ma whainga e whaapea mai e, vi ia Iesu whaaftaila na whaoratanga. A o le fasiri, o e loa e le winga, a o loa e le mele o te tala noi, la e le winga le whaoratanga. O le lo loto o lo walu te tonu, e te loa ai, ma e manino le lei ai, I vaenga o lo whapena na whamatala mai. O le vaenga la le lo tono, o le vaenga la nei o le whaipule tolu. Le I memo mua, o le ola whavau fwele nei, o lo whamatala ina e Iesu, le winga moni o le ola whavau e le na o se o langa umi, ai ole I tu a inga o langa e te ola, ma soi fuai, I le nalolangi le nei. E le na o se o langa wa tātou masani ai le mele tala no ai. E le no se me vole whapena ana e soifua ai wa ala I mare fua maritai au e whaftai le atu o wawia mai. Whapopo mane I aso a toala o fies futausanga. E leo le mea nā le tala no ai a le whamanatu ma le toi whaatulanga na whamai le vahenga moa o lo vai mai e. O le whamatalanga Iesu e winga moni o le ola e whavau e lena o se o langa umi ai ole I tu a inga o langa e te ola masoifuai o le whaatua o le taritonu o lo iloa o le atua
o le iai o le lua mafutanga ma le atua, o le close le lua mafutanga, o mea na tāua tele. E le tāua le atua le umi o le soifua te ola, e tāua lo iloa, o ai ia, o lo iloa le upu whaolaina, o lo iloa te tonu o le loloto le whaolatanga lea, o ame tupu ai, o ame ale te tonu, o ame whai ai. E ta tau o na tātou uloaina. Lua, ia la toi lo o le atua moni atua tasi, o le ola e whaavau, o lo o iloaina o le atua, e lena o iloa i le mafofau, a o le mafutanga wawala lata le tangata lava ia ma le atua. Maanga longa le rua whai mai, e lena o na tātou loa o le whaolatanga i le mafofau. Nā whainanga le tala no ele fionga le atua, so e ta tau lava o na matua lo loto lo tātou walu i te tolu, ma tātou sa ili i mea oilo na fina ngalo. Whai mai le tala tusi, so se tangata lava e whapena na matua sa ili atu ia te ia, ma le loto atoa, ma le whaamaoni, na te iloa ai le mea lailonga loto. E le mawhaina tātou loa, o lau te talo masani, mea umaa ia walawa lea. Ale mele mo mia, e mo mia lo walu te tonu, se i whaamatala mai o ai le atua lea. Lale mea lai mana o ai le atua, e whawhena e loa lona whetala i mai, e whawhena e malamalama i le mele i lona loto, e whawhena malamalama mai tātou i le mele e mana o ai. E le mawhaina tātou loa, wana se taimi, wana se minute, ai ta tau ona tātou malamalama. Le te le ma le tāua tele mene o le mafutanga wawala lata oe ma le atua. Mawai e loa atu, e sili atu na i loa e nganga leanga, e olo o leanga, le atua le tātou timatuai. Tāpua e tasi le vaenga, lainga whainga tā le tele o mea. Langa tele tangata i loa le mafofau, ai titi tangata i lātou te o i le lo, sa ili a te i le loto a toa ma le whamaoni o i ngā. E fua mai e se vaenga le leio, o le tāpenanga. Vaenga lunga tolu lo e malewa e wina mai o Yesu ke viso o le nei malamalama o le atua elena vai ese ina mai i le loa ina o Yesu o le ena a wina mai e le tama ma o le a whaali mai e le tama o lona winga ua haa o mai e Ioane mtapu sufitu pe tolu o le ola e whawau maua i le loa ina o le atua mai Yesu ke viso o le ena a wina mai e le atua ma o le nei malamalama o le kilea o le ola e whaavau o le malamalama la ma fua mai ona e loa o le loloto o lo walu i te tonu e te iloa ai le atua e te malamalama ai ma e whapenana e iloa atoa ai ma iloa i le lua mafutanga wawa lata ma ke viso so tangata whaola ina ala me watalia Yesu e whai malima whaola so e ofo ia te oe tele i whaia se whiwhiringa e le mawhaina e malamalama ia pe a whai e le iloa e oe le lua mafutanga pe a whai e le aise lua mafutanga wawa lata pe a whai foi nana e iloa lo mawafau a o te tonu o le loto matua empty e le aise mea e le aise mafutanga e le aise lua fa feilua inga e le aise lua mafutanga feilua e le aso ma le soma e le iloa ai le mea la ilonga loto pe a whai e le iso utaimi te alu e te tonu sa ili le loto na le alainga wha mamafa mtaapu o le tele lena nau Yesu e wha manatu leo so o le tele o le taimi ina ia alu i te tonu tip e te alu i te tonu le me o iai le loloto o lona lofa tu noa e te sa ili mei ina e te mau mei le oa martamau a inga o le alofa tu noa e te iloa atoa ai le winga o le wha o le tanga le atua i le laulangi i le tangata e ala i lona alo o Yesu ke viso e te tau o le kinga o le malamalama o Yesu ke viso. Tatou maina i le vaenga o loo whapenana tala noe le nei tai o vaenga te tele ia o loo whamanatu mai vaenga i tolu. E tolu ne fasiri tāua o loo ia i le nei whai upo e tolu. O le ale tu ainga malamalama e tau atu i le ola e whavau. Lua e whape whiona e mawaina le nei malamalama. Tolu o hafua po o taunu unga o le nei malamalama. O i o lo whapenana tala mai ai. Le whaaringa lo roto o le whina ngalo le atu i whai pule tonu. O le malamalama la, o lo whamatala mai, le te tonu o lo o iai se mea matango fie, o lo i tua o le mea nei. O lo i ese taunu unga mānaia, o lo i ese taunu unga le lei,
i le wha moe moe ma le wha mautui na pe ona tātou whanonga o vaenga e toru o le ala le tu ainga malamlama e tau atu i le ola e wha vau wha pe whiona e mawaina le nei malamlama o le fua po le fruits po o le taunu unga results o le nei malamlama wha mele venga momo o le tu ainga malamlama e tau atu i le ola e wha vau o lo wha pe nana wha matala i le vaenga le o le wha matalanga la nei o le malamlama le whai mai le wha matalanga momo o le poto o le atua lo whetalai mai Iesu i le whai upu le nei o le poto le tu whaatasia i tātou i le soifua wha le atua i lona malamlama o le nei malamlama e whaolaina e whaola e le atua o lo o mori maufoi o lo o mori mautai unmutai ai tātou o le poto le e nofo i te tonu i ate i tātou Yohane le matau pa suma wha la tātou wo iei mua le na le la tātou wo i wha matala la i titi le vaenga lea ma tātou tilo iei Fai mele vaenga momo o le poto le na o le atua o whetalai mai Iesu i le whai upune nei o le poto le tu whatasia ai tātou i le soifua wha le atua e le utala noa Yohane o lo mata upu le mua o lo wha manatu mai ati tātou Yohane o lo mata upu e mofe pe whama lima Sa ia te ia le ola foi o le malamalama lea o tangata pupula mai le malamalama i le pōriuri ai le italia e le pōriuri Hawina mai e le tangata mai le atua o Yohane lona ingoa se i toi whaitau atu whai pe whama lima Sa ia te ia le ola foi o le malamalama lea o tangata ua pupula mai foi le malamalama i le pōriuri ai le italia le pōriuri o le malamalama la o le poto le na o le atua o lo whaamatalaina ma lo to whaapenana tu whaatasia na te au maia ne whaamanatu o le whaamanatu langa sa ia te ia le ola foi o le malamalama o le o le tangata ua pupula mai foi le malamalama i le pōriuri ai le talia ina le pōriuri o le malamalama la le tala noa o lo whaamanatu mai e le whiongpa i le atua o lo tala noa i le tūlanga o le mamalu, o le mana, o le matautia, na te suia le tangata, o le ola, le tātu te ola, o le ola, whapenana wheliwa inai, whai mai le lua kon nito mta upo e whāro no whai poe tolu, se whangata whai poe ono, tala le apostolo, a whai ufutia la mātou tala le lei, ua ufutia e whano, ua whaataua soina manatu o ila atou e le tatonu, e le atua o le larorangi nei, ina nei pupula atu i ate ila atou le malamalama, o le tala le lei i le mamalu o Keriso, ua tusa o ia ma le atua, a wā mātou te le tala ina i mātou a o Keriso, nia lii, i mātou nei foi o a o tau au auna ona o Iesu, a wā o le atua o le na whai atu i a pupula mai le malamalama, mai le pōriuri, ua pupula mai e ia i o mātou loto ina ia malamalama i loa ai le mamalu o le atua i fofonga Keriso Iesu. Le mena lenga i loa a kamu ma ewa le whātoanga. O le mamalu le nao le atua, o le poto le nao le atua, o le malamalama le nao le atua, e te loa ai o na fua le leimea uma, e te loa ai whai unga, e te loa ai fua le soifuanga lo tātou iai. Pawale le me mawhai o na tātou whai ei mea, o lona poto le nā, po o lona malamalama nā, e whasusuru atua i e suia ai o tātou o langa, e leo le fita leo le malosi, e leo le tō mai wha le laurangi le nei, a o lona poto le tana noai, e whapenana wheliwa ina ai, e whai ai whai unga tonu, e whai ai mea sili, e whai ai mea le lei, e te whai ai, o le winga le nā, mua lo whapenana tala noai, o le tu ainga malamlama lea, e whapenana matua mo o mia e tangata whaolaina, e o ia te oe tele i whaia se whiwhiringa, e ta tauna e talia ina ma e mo o mia ina, le malamalama lea oi o Iesu Keriso peo tala le apostolo polo lua kon lito namta upe whai mai a whape o le e le talia ina le mātou tala ina o mai a whai tia la mātou tala ina le nei whaataua soi mātou tala le lei ua ufitia ia ua whano fura ia
ua whaatau asoina manatu o i lātou ele taitonu ele atua o le lalolangi nei. Ina nei pupula atu i ate i lātou le malama o le tala le lei o le mamalu o ke wiso ua tusa o ia ma le atua manino le lei tala le apostolo. E alanga mo mia e tātou, e alana suia le telo tangata o le mamalu o le poto le na te wheliwa ina, whesuia ina, na te whai ai mea tonu. Whapena o na vai ai mea tonu malawa maola ina se olanga mea tonu ma se olanga ma se olanga le lei. Ina ua, wa whapena na tātou talia ina le poto, le malama, le mamalu le nao le atua e momia. E fo ina whapena na iloa, mai le whengen tuai, tele ana iai. Ana whaonga ina se ioa na toi whamanatu le apostolo polo, whamere whai poe ono. 5 maleono lo whapea. Mai awa mātou te le tala ina i mātou e ke weso Yesu le ali. O i mātou ne fwoi a o tau au ona o Yesu. Awa o le atua o le na whai atu ia pupula mai le malamalama mai le pōriuri. Ua wha pupula mai e ia ie mātou te loto ina ia malamalama e ilo ai le mamalu o le atua i fofonga o Yesu ke wiso. Te no o le potona o le atua te malamalama atua ai. I mea malawa e ala le lua mafutanga ma Yesu ke wesu. O lona mamalu na whaamatala le lei ato atoa a tātou. Ai tupu le namea, pe a whai e hese lua, pe a whai te fia te mafuta ma sa ili atu ia te ia. Pe a whai te fia te sa ili atu ia te ia tusa, ma le mea lai lona fina ngalo. O le mamalu la na po le poto le na, whai mai asu sulu atu le pōriori, o na wheliwa ina lea, le ala e alenga li liu tangata, o le poto po le mamalu po le malamalama na e winga ia Yesu Kristo. Mea ngā lenga tāua pe na whai atu. O me waenga ia tāua e le mawhai lava o nā luese, o le ngā lue whaatasi o le tamama le alo. Whapena o na whaatau nuu. O mea ia te tau o na tātou loa ina, le ale ngā luenga whaito o lua. O lo ngā lue whaatasi. Whapena na whaatu mawina e le mana o lona nganga. Iaso uma, le foi fai e o mai le so, o le tupu lava. O lo nga lue pea se ia whaatau nu. Le na wha moe. Vaenga lono, e wha pe whea o na tātou mawainga le na poto. Vaenga lono, e wha whelanga ka kou mawainga. E lua ni vaenga te tau o na tātou titilo, vaenga ia lua. E lua ni me manino, mana o mia ele nei, mana po le nei, upu o le whaolaina po le poto le, mai le atua e te tau ona tātou mawaina, e te tau na e whaia te tau ona o whapena, na whaatau nuina lo o langa mo lo ola, lo soifua mo lo ola. Me momua, e te tau na lava sau taimi e te mafuta i le upu le atua. Ma e whapena na sa ili ia i le upu le na, ma e te talo ai i le upu na, i lo walu, e lo loto lo walu tutonu, e te loa atoa ai, le mea lai lona finangalo lona poto na e whaamatala tala mai a te oe mau le winga lo loto o lou maftanga, le lua maftanga mai ia ma whaapenana e loa ai le whaalinga ma mao le alofa tu noa iaia suke viso ina ua matua sa ili a te ia lana upu lua ia matua whaatua lou loto ia te ia matua whaatua ia te ia. Wa ole me pito sili ne nei whenita, o lo tali tonu iei, ai te le whaatua ina, e te le, o lo whaatua, whaalangolango nai me le wa aia, mauti no le leilo loto, whaapea nana e wa ai, i le whaatua, e kele ki loko kingo mase mea. Le tāua fwoi lea, e alenga matua mo o mea i tātou, le lo loto o le tātou o e whapea nā o na sā ili a te ia lana opu i lo whaatua e le mawhaina e tātou o e whai. Na o na whai a whale le whaalongolongo le ise me a whai a leo soi fuanga le tātou te whai anga leo e whaalongolongo ma tātou o ia. Na matou o na matou mawhtanga, mana ia na matou mawhtanga, o le hane me na whai na matou mawhtanga. Ai a whai a te le iso tauna iso taimi pāna noa e te aro i matua sa ili le upo le atua lena e whaitau ma e whanongolongo e. O na whatoa e i loara i ale mele le tala no ai o le poto o lona mamalu ma le mala malama lua i lou whaatua tua ia te ia e te mawhai ai.
te tau ona tau langa, te tau ona tātou tau hanga ina whaalongoina, langona ina ma tātou whaalongoina, matalia i le loto le fionga le atua, mai ao i le loto ona tauwhi mawina le upu o le whaatuatua. E te tau ona tauwhi mawina i le loto, le upu na whaalongoi wamai, sifurwe besuma fitu o le nei e tupu le whaatuatua le tau longolongo atu, o le tau longolongo atu i le fionga pa ia le atua. O le a whai tātou te fia maua le poto, mai le atua, ma whai tātou te fia maua le ola e whaavau, whaatasi mai e te tau ona tātou talia le fionga le atua e ala i le whaatuatua. O vahenga e te tau ona matua o iai, e te alu iai, a e manao, o le me pitasili na whaataua, o le me te naunawai, o inae whaapenana ave ato iai. Lo mana onga te maua ile mere te mana o se tawale e le mawhaina e nofo nofo se tawale e iai au me whai e iai au ngai oinga e ile me whaatino momo whatoa e maua tawale whapea fo ile winga o le wheau o le tai haole nei whawhena e maua le poto lea ma le lua mawhtanga wawala lata i lo whaatua ma i e whapea nana e whaalongo le tangata e ta e nau ia te ia vaenga lona toru o a fua po o taunu unga o le nei malama. Le tuspo ia o lo au mai ai ati tātou le tele o ata whaatusa ma o le ola whaaleanganga o le aavea le tasi ma whaatusa o le vauia ngai oinga tā whenga o le vaiola e mama e au mai le ola e so se mea e alu i ai o se whaatuatua ia te whapei ona whai mai o le tusi e tawhe mai o vai tawhe mai te tonu ia te ia o le vaiola le nā. Whai mele vaenga lona toru o lo whamatalai o fua ia o le ngāwenga o fua ia te maua e te tau ona whaatumawina le tā ua o le mele o fua ia e te ngalua iai e te whaatinoina whai mai i le tuspa ia o lo au mai ai ia te tātou le tele o hata whaatusa. Mo le ola whaaleanganga o le avea o le tasi ma whaatusa o le vaiola e ngā ioi e te tawhe o le vaiola e mama mai au mai ai le ola i so se mea e te alu iai. O lewa sau le vaenga luna tauru o lo tala noa i mea e whapea nā ona me whaitino o lo whaatusa iai. O le vai o lo whaamatala i pero tusinga Ioane lo mtau pe fitu tolu wadu. Ma le tolu iwa whamei e tawhe mai te tonu o aile. O lo whaatusa i le mana o lo nā nganga. E ngā ioi mai e a te itāntou o le vaiola le nā o Yesu Keriso. Tasina awala o fruits po o fuha ia e mawhaia ia te oe. Le tangata le tā upo tātou nei ta tonu ma whaatuatua. I le ola whaavau, i le whaola ina, ma le talia ina, ma lo malama ia Yesu Keriso. I lona tamā, tasi lea vaenga tau o lo tana noa tuspa ia o mea whaitino o lo whaamanatu mai e. E whaatusa i mena, mai pei o le vai, tawhe mai te tuna, e vai mo le vai. O lo o mai se ata whaataitai whapea nā le tusi. Peo na taupuna e fitu tolu walu o le tusi Ioane. E tawhe mai te tonu le vaiola. E mai o se whaatuatua ia tau, e whapei o na whai mai o le tusi. E tawhe mai o vai tawhe mai te tonu ia te ia o le vaiola. Leo o le me whaitino, e tawhe mai te tonu. O lo le vai tawhe, whapea nana tatu titilo. E o se whapea nana nau e tangata e fia whaamalu. E fia whapea nana nufu ai tau vela. E fia mafuta iai. E whapea nana le winga. O le vaenga luna tolu lea, lo tala noma ei, e te tau o na tātou whaatanga, o le anganga o le atua le nā, e mawhaiona e iloa, lesi lea vaenga tāua, a uma, a e malama, ma koe glosa luna o mawhtanga, ma e iloa le lei, ma ua e matinoa le lei, o mea lai e, o le a o ia te oe, e te iloa ai mea le lei, so se mea te alu ai, so se mea te manao ai, so se mea whapea nana i nau ai, e whapea nā o na tupu mai a te oe. Aisea, ia fwoi lewa wa e iloa, lewa whapea nana ola, wa olo le teime te manao ai, e te mata iai, o na tawhe mai la ia te oe, o na fua mai la ia,
o le nā whaamoemoe i nā manuia ina ua iai oe i le whaamoemoe ola. I le tusia wharinga lolua tātou te whaitau i le winga o le Jerusalema fau olo o iai le vaitafe manino o le vai o le ola e manino e pei o se tio ata. O se tasi leo whailonga o le ola e whaavau tonu ia te o le tafe mai lea o le vaiola le anganga pa ia lea ma o le a tafe atu le nā vaiola mo nisi tangata. A whai e te iloa le atua ma Jesu Keviso o le na awina mai. Ma ua e talia lana fionga i le whaatua tua o na e so o tai lea i le vine. Moni ua ia te oe le fatu o le ola e whaavau o loo tupu wae. Ia te oe i le taimile nei tusa ma le ngā luenga o lo whapea nā o na wala awina i tātou. I le alofa tu noa le atua. O le whaingofie la, ala fwela lea lenga whaingofie le ngā luenga ma whawhaingofie ia te oe ona e manu malo o ina tangata ina ua e iloa ma e mauti no le leilo lotu. O lo whapea nā o na ola i tātou ma ua tafe mai titonu le nawa iola ma ua e iloa foi le alofa tu noa le tātou atua. So se me ala, na i lolo le whaingofie mea uma. O le tala tu spaia, o lai whamanati o tu se whaalinga. O le aso moli moli o lo whapea nā, na i le whaamoe moe, o lo whaatusa ele usale mafona. O le unga nā mea uma, o lo whaamatalai. Whaimai o se tasi leo whailonga, o le ola e whaavau tonu ia te oe, o le tafe mai leo le vaiola, o le anganga pa ia lea, ma o le a tafe atu lava, le vaiola le nā, iso se tasi o lo matua mo mia. Ma whapea nā o na matua maua mai e le ola mo le la au. So se la au lava e whapea nā te toa e whasusu e te vaai le ola le lei. So se la au fo ia e le e whapea nā o na te toa e le eise vai e whasusu ai. Ia e te vai atu ai mo ia e ola le lei. Ai alo whamanatu o se vaenga whaitino leo o whamanatu ia te tātou. So se vai iola lava i te tonu o le tangata, o le wha o la ina na o lowi loa, wa e loa le atua i le lua maftanga, wa e malamlama le lua relationship ma Yesu, i le mana o lo nanganga, wa wha i loa i ati oi mea uma ona wa e loa ona e alu i le loloto le lua maftanga, au mai lola ia, o mai loa le vaenga munmuri, wa wha i loa i ati oi, au mai ati oi mea whaitino po le ata le tau mai e, so se tangata lava, whapenana lo loto le la maftanga ma nei loa le maftanga mai loa le atua i le la maftanga wa walalata lea e tafe mai ate oi o loo i ate oi le ola whamere tu sa ngā luenga whai o toile nei ua ono le whapasume walu e whapupula o la tau mata i aliliu mai le pouriuri i le malamlama mai le pule fo e sa tani ina i aliliu atu la tau i le la tau te maua ai le whaamangalonga o anga sala mai le tofita whaatasi mai la tau ua whaapa ia ina i le whaatuatua i atea. Le nei tupu i le nei o le whaipuna sifunu le whaitau whaipasuma fitu. Ma ou la vea i atu i ate oe ai le nu nei a toa manu ese o te awina atu ai i ate oe. E whaapupula o la tau mata i aliliu mai le pouliuli i le malamlama mai le pule fo sa tani i aliua i le atua la tu te maua i lea whaamangalonga ina o anga sala ma le tofi whaatasi mai la antau ua whaapa ia ina i le whaatuatua i atea. Talanga le apostolo Paulo i le tau whamasinu a kewipa whaamanatu ai e au mai a le vai ola lai te tonu le apostolo la tau mawhai e whaapenana whaatafe atu i a malamalama le tangata lea o le tangata ai le whaipa sumariwa, o le nei tupu a ke wipa, na ou le au ngata i le whaalinga mai le langi, au ou mua i fola atu i ate i la antau i tamaseko a toa ma Yusalema, o na o ele le nu umalava, o Yuteia a toa manu ese ina ia salamo i la antau maliliu mai i le atua ma ia la antau whaia amio te tau ma le salamo. Tala inga ngā le apostolo, toi whaamanatu ai, toi whailoa ai, le tāua leo le vai, la langa whaamanatu ai, o le tāua lao le vai, o le tāua lao le lua maftanga lea, e te iloa ai, le mānaia o le soifuanga whaakewisianu, ua ola ai se tas,
ua whapenana sa oloto mai seis, ua whaolaina i se sianganga, ua whapenana i liu mai ei le tangata, wa le tāua leo le tātou loa o le malamalama ma le poto, ma le mamalu leo le atua, e whaali liu ina ai tangata mai le pōliuli i le malamalama. Ma lātou loa ai le atua ma tautia lea, e leo nganga le ngutu ma le upu, a o le mio a toa ma le whaatua tuanga, lea le whaamanatu ai, le netai au, le tāua o le vaiola, o le vaila lea, e te tau, so se tangata kewisiano, so se tangata whaatua tua lau, so e te tau ia te oe peona tala nova ma Iesu, o le ola e whaavau foile nei ia lātou i loa, le atua lua, e whapea nauna lātou loa foi, o Iesu kewiso, ma le wha moe moe o le awina mai ina ia malama. E le ma whaina tātou loa, tātou talia lo Iesu, tātou nofo ila ia. E le lava foi lo teimi talu le lotu ma e whanau longo e whialua ila ia. So we must at tau ia te oe mau, sa mua ma le atunu pele. Ai maise le tātou mawhtanga tāua tele lo wiloa, ma le lua mawhtanga wawala lata. O lo sa ilinga ma le loloto, o lo sa ili ma lo wiloa, ma lo walu te tonu, o le te leo le teimi te alu te tonu, o le tele lo teimi te alu e sa ili, o le teimi te whaitau e ma e tango sue. Na e loa telefona teimi te i loa mai e mea i hateia, e wha manatu mai i hate oe, ma wheta lai mai i hate oe. Tā wala na alfa, telo teimi, tātou te pese alfa o le tanga, tātou te pese alfa o le tanga, alfa sili o le alewi. Leo e wha manatu mai e ia le winga, e te tauna e loa le atua i lo le lua mawhtanga, te tauna e malama foi. I le ngā luenga wha misionare na fio mai le whaola, mō tātou i le larolangi. Whamelo rei unga, e wha pēr nao na tawhia mai te tonu, o le wahenga tāua lea, e te tauna o soifua oe ma o wola, i se o langa matangofie, o na tawhia mai le tonu le vaiola le, e whaola ina, susulu atu le malama ngai ate oe, wha pēr nana li liu e telo tangata. Li liu e telo tangata, e tala le apostolo. E langa tele tangata na li liu. Li liu mai ono o le malama. E leo toi ola au au ke wiso. Ma fuanga wa tupu ele name, o le telo le taimi na nofo ai, na sika ile atua, sa ili le atua, tu i atu, fa atonga atu, au fa penana lava le taimi. E mafuta, ele ma whaina tātou loa. Le whaina lenga ma fua alu lua e ika. Alu lua e fa pena ona. Ma fo fauti toi fo itua. Ona o le lava, o le lua mafutanga wha mai tala l'apostolo Paulo. O ua fua ina mai a tau ina ia whaali liu mai i la tau ai le pula satani o lo i le poliuri. Whaali liu mai i le atua, le malamalamo le atua ina ia whaamangalo ina anga sala tangata. Te roe tasi nawa ngata ua sa moa lo wolanga whakiusiana. Tasi ngā winga o lo uloa le atua, o lo e whasusulu atu o ia i tangata. Whaali liu mai tangata, se i whaamangalo ala tau se ma ala tau whaale tonu pe o na whaamangalo tā ua. O na tupu o o tangata, wana i loa ai, le mafuanga o le whaole. O lo i loa la le whaole, o le upula le whaole, o lo i loa le leo le atua. Lo roto lo mafuta ma le atua. Lo roto lo le lua maftanga wa lata ma Yesu ke wiso. Lo loto lo le lua sota inga ma le mana lo na nganga. E wha manatu mai a te tātou mea unga tusa ma lo na finangalo. I o le whi au na ne aso. Sa mua ma le atunu pele. Wha penana tu watu. Tau tafa le au wha manatu a walo tātou soifua tautua. Ina ia whai pēr. Yesu ke wiso ma uwali i mau whaola. I le upo le whaotanga e te iloa ai le tāua ma le lonato o lou i loa le leo le atua. E lena o le upo ma le ngutu a o lou i loa le loloto o le lua maftanga e te iloa ai le poto o lona mamalu o le malama lama le na le winga na whaotanga i le tangata ma le maftanga so fatasi i lona nganga i le alo pele to tasi na wina mai e. Ia whalau tele le nganga o le limo tātou le nei aso lana fe au pe ona tātou whalongo ai ia whaile matai ulu matai muanga i le soifua au auna ma whaatu mawina atiri pia o tātou sāwa walinga pia ona. Ia whamanuia le atua i le nei tai au ono Yesu ka tātou whai u se talo. Mo moli ilo mātou nganga whaatai nganga paia.
I le whetalainga ma le Samoanga wa e te talaina ia te mātou. Wa e whailoa mai o vaenga loloto lo mātou. O vaenga pito sili fo inina tāua. E te tau, we must, e te tau so stangata. Ona soifua maola i le olanga whaatuatua ma taitona. O mātou te talo mo wala au. O mai aare whi awa ngai o ere tangata. O le mana lilo lo wanganga e le muta. Whaatonga talo ia whaatuma wina atili pēr i le loto le tangata. Ia tele se teime sa ili loloto ai. Alu le loloto na te mawai me le lei. Ia o awina ma una ia o mātou tangata. E leo na ona whaalongo, e leo na upu ma le ngotu. Ma le whaalongo ai ia loloto le teimi tā ua sa ili atu ai. Pe o le tatalo Iesu o lona loto ia i loa le au soo ma tangata. Le winga le la maftanga ma le atua, ma le fina ngalo le tama na awina mai o ia. Whaapea foi le nei aso ia i loa seo mātou atunu. Ina ia mātou loa, o mai aso e wheu ai le whaalongo. Musu ai le tangata, ai mātou te talo lawe lo wanganga. Whaapea na ia pea le whaatuatua ma le tatonu atu. Whaataunu ina lo fina ngalo a wale whaamoe moe peo na iai. Tā pena ina ai mātou le alofa tūno o lau fiu. Mātou wala au. Mātou manatua sa rā elu nei aso te talo i eilo file mu ma lau puipuinga. Mātou te talo i e whaaleo ngā nuu fōu wale o lo lātou whaaleanga. Mātou whaatonga lau puipuinga tonu Usalema. Whaapena atu ina atu le palemia i eile poto ma le whaalinga mai lau fio. Whaapena ana whaatautai ai. O lo mana mātou whaatonga i eile file mu tonu Usalema. I eilo manuia tonu lo nuu mau tangata. La vea ina mai fōu walenga. Mātou whaatonga ma te talo ia manuia lo nu. Ntua so mātou atunu o Samoa te talo nei aso. Tu atu lava i lau fio ma le loto whamaulalo. Ia lo whangia lo mātou tamai. Ia ilo file mu ma le anga le leo lau fio. Pui ma la vea ilo mātou atunu. Sa unia lava i lau fio se taimi ma se aso. Tu whatasia o lantou loto. Maua se malo manuia mai lau fio. Alo whangia whamangalo se o mātou atunu. Mai lava i pule lo mātou atua e o lātou umia le pule se o lava se i titi o tono o so mātou atunu. Alo whangia tono nei atunu fi au ngā luenga lo whianga iai. Manuia le li ia le whātou tenga o nei aso. Ia i uman manuia mea uma le alofa lau fio whaaptonga matatalo. Ia ta i mua pea lo alofa i le whai unga le newa yaso i tā penanga sa pati a mase au tangata whātou atua o ngā luenga onga le whanau. Ia whaamanuia mga le leila o fio le mātou tatalo lea. Hala ya Yesu ua mātou whaatonga matatalo atu nei. Amene ma amene. Ia, manuia tele nei tai au. Whaamanuia fi au mga luenga o toi. Tātou te whairoa e whalava yaso e lona alofa mo le anga lei. Whaafitai. Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye.
Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polu and Tawai. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Otahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started. Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa Mtala, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your Mtala account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For Mtala, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa Mtala, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your Mtala registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your Mtala account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today, or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan.